ang atong ebanghelyo o ang atong unang pagbasa, apil ng atong salmo, naghisgot og pagpili. Bag-o pasadtang naghimo og piniliay. Unsa may kalainan sa atong piniliay og sa pagpili or sa piniliay nga iya sa Ginoo, nabay kalainan? Unsa man? Pagpili og leader ba? So ang Ginoo, ang iyang giingon, ako maoy nagpili kaninyo. Bisan pag unsa pay atong gipaagi sa pagpiniliay, ang Ginoo gyud gusto siya nga ato nang dawaton ang kamatuoran nga siya gyud maoy nagpili sa mga napili. Parehara gud na anang babae nga kanang mamabdos, unya gi-rape man sa iyang uyuan, nya namabdos. Kinsa may nagtugot nga maumol ng bata diha sa tiyan, pinaagi atong rape sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan? Siya mo'y nagkuha na ang gi-rape? Wala. Kana kay naumol, ang Ginoo gid ana maoy hinungdan. Tuo mo ana dili. Hinay man lagi niyang tingog. Kinsa man say nagpili nga kanang imo rong bana or imong asawa, maasawa na nimo or mabana. Kinsa nagpili? Ha? Sige, lingian na imong tupad na kasi nagpili. Kasi nagpili sa imong bana niya. Moingon sa naro imong tupad, wa ba magani ko'y uyab? Wa pa kay uyab, ala, pangayo sa Ginoo. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga muilagid ta nga siya'y nagpili kanato. Gani, sa pagsud nato dinhis kalibutan, gipili na tangdaan sa Ginoo. Matod pa sa mga salmo ug sa mga propeta, naingon sila, sa wala pa ako mataw, sa diha pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili nako sa Ginoo. O kining pagpili sa Ginoo, dili ni siya magtawag nato nga mauna gid nay mahitabo. Mao na sa 12 ka apostoles ang nagpili mao gyud si Kristo, ang Ginoo. 12. Kauban si Judas Iscariote. Plano bas Ginoo nga si Judas magbudhi? Wa oy. Pagpili ni Hesus sa 12 ka apostoles, wa maapil sa iyang plano nga magbudhi si Judas. Unsa may naiplano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo nga si Judas kauban sa ilang buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mo naghisgutan na ni San Pedro sa unang pagbasa, ingon siya, 12 baya ta kabuok ang gipili. Hibaw ibaya nga si Judas kauban baya to nato sa atong buluhaton. Mo na ilang gitanaw. Pero nganong nagbudhi man si Judas? Ha? Kay natintal sa yawa. Muna kining mga pinili karon sa Ginoo, ang bag-o natong mga napili nga mga kandidato nga nangadaog ni daog karon sa lain-laing posisyon, pinili na sa Ginoo, pero ay kumpiyansa na ay mga Judas diha. No. Pero ato bang concern? Ato ba nang concern nga atong papahawaon ng Judas diha? Kita ba'y muingon nga kana siya Judas na? Kita? Husga. O mo na, ayaw na lagreklamo. Ato ginang dawaton nga pinili na sa Ginoo, pero muangkon sa tanga na ay dihay mga Judas. Karon, unsaon man aron nato para magmalambuon ang atong pagpili, mahimong makapadayon ta ba? Matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, mupili taglain nga mupuli sa lugar ni Judas. Nya unsa na giunsa la pagpili? Ripa kanang Lot.
Ang bunot-bunot ba? Simple raman to kay 120 raman sila kabuok. Pero giagi nila nga kanabtang by lot. Dili ba kanang ingon nga ikaw ana. Karon sa atong nasod ang pinili ay gipaagi nato og democratic way, majority. Sa tawag na? Majority lose or wins, or loses or wins. Ramasan mo wa ka eskwela high school. Majority wins. Unya unsa may buhaton sa minority? Mo na ang minority mudawat tanaw ha kinsang duha ka buok ilang ginominate. Ang nominate nasa na? Kandidato ba? Ang una angan ato niya si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan pagyud siya og husto ba? Just. So dunay daghang background na gihatag ni Jose. Barsabas, husto, sa to pa murag somebody siya. Kaya doon na may mga extra nga description. Naa siya ay mga gitawag na to extra nga credentials. Ni graduate og doctorate. Naa siya ay mga credentials lagi. Karon ang iyang kaatbang mao si Matias. Kanaray gisulti. Matias. Wala. Sa ato pa minus og credentials. Karon pag pick up na nila unsa may kisa may nidaog si Matias. Unsa may gibuhat ni Jose nga murag mas qualified pa unta siya. Wa may gibutang diri nagrally. Wa man sa siya mo petisyon. Iyang gidawat. Ana. Nganoan tungod kay silang nagpili nagsunod sa Ginoo ug mitahod nga ang Ginoo gyud mao'y nipili. Ibutang nato ron sa imo rong kuan, imo rong kinabuhi. Human sa imong kasal, gikulata ka sa imong bana. Unsa may imong buhaton? Buwagan o pakamatyan? Tubag. Musta mo diha kamo mga alumni diha sa Arcelo, San Vicente man korona sa una. Musta mo wa pa ninyo nakigbuwag sa inyong mga asawa or bana? Kanang nibuwag hudas mo. Mao mo to hudas nibuwag tungod kay wa na mo haom sa iyang gusto. Mo na si Kristo nihatag og kining gitawag nato og teaching iyang sugo diya sa atong ebanghelyo ningon siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ug unsa may paghigugma ni Kristo nato gawas nga gipili taniya nga mahimo niyang kauban sa buluhaton iya pagitang giisip nga higala. Siya dili na mo nako tawgon rog sulugoon, tawgon tamo og higala. Ilingi ako no nang imong tupad. Ing na higala ko nimo, ing na kana. Higala ko nimo, am I your friend? Sige, pangutana ka no. Hoy, panglingi mo, alumni bitaw mo diya, kadaghanan. Lingi ba? Inahigala ko nimo, nya paglingi nimo, imo din ang ex sa una, no? Nyamin ka, ang animal, buhi pang animal dahil. Ayan na lang to hinumdumi katong nangagi god, ikaw no, kusog jugay kang muhisgot anang nangagi. Or, usaban na sa imong gipanguyaban sa una, nya wag yung kasugta. Or, imo nang crush, pero dito nanguyab sa imong amiga. Ayan na lang na hisgoti kayo. Move on. Anya unsa may mo isulti? You are my friend. Kana gyud importante kayo, gihimo niyang higala ang iyang gipili.
Kanindot unta sa atong politika karon, ang mga nidaog muingon sa napildi, you are my friend. Nya ang napildi sad muingon sad, same to you. Nindota no? Unsa kay may tabo sa atong nasod? Kung friendship na sila, pagkanindota ka ha sa atong nasod. Why magsigi og yaw-yaw, why magsigi bash diha sa social media, why magsigi og ano bang mga bati, gitawag ni natog toxic nga mga words o mga messages. Toxic. Ang sama ng toxic, uso naman kay karon ka ng mga food supplement, mukuha kuno na cleansing. Kinahanglan ta mag-cleansing. Tanawa na inyo mga naong. Pila ka tuig ang milabay sukan mo ni graduate og high school. Nawa inyo mga naong unsa man toxic. Unsa pa man inyo mga naong ba toxic or unsa may opposite sa toxic? Unsa opposite ana? Ako kibaw og toxic, hugaw, unsa may opposite? Healthy. Saan na pagsol? Healthy. Mao na siya inspiring unta tag kinabuhi. Nya unsa may makapa-inspired? Gugma, love. Unsa gay unang himuon sa taong nahigugma? Himuon niyang higala ang iyang isig ka tawo. Friend. Kinsay mas ganahan nimong iistorya, ang imong anak o ang imong friend? Kamo bang mga ginikanan? Ganahan ka masig istorya sa imong anak o imong friend? Ambot lang ninyo. Kinsa may ganahan nimong isigyag istorya, ikaw anak. Kinsa may ganahan kay nimong istoryahon, imong parents o imong friend? Ikaw asawa, kinsa may ganahan nimong sigig yung kag atubang istorya, imong bana o imong friend? Ikaw sad bana, kinsa may imong ganahan yung sigig istorya nga adlaw gabi hapit 24 hours magsigig kag text, ang imong asawa o imong friend? Mao na si Kristo niingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa ta niya paghigugma? Gihimo ta niyang friends. Tingali BFF, best friend forever. Nothing gonna change my love for you. Ano siya? Nya dayon nisumpay day si Jesus, there is no greater love one can offer to his or her friend except to lay down his life for his or her friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo ngadto sa iyang higala gawas sa pagpakamatay para sa iyang higala. Hinaut-on ta ang nidaog sa atong piniliay, anda magpakamatay para sa mga napildi. No? Kamong nidaog, gikas presidente nga rikutob konsehal sa lungsod, pagpakamatay mo para sa mga napildi. Ayaw silag patya. Kamoy pagpakamatay, reach out to them. Be patient to them. Help them. Heal them. Di ba? Ninduta, no? Kamo sa mga nangapildi, aysan mo pag-act nga muramog mga hudas nga inyong buko-bukuhon ang mga nidaog aron lang gyud dili mutulin sa ilang programa. Kabyuna ninyog maayo, dunggabon pag ninyog maayo aron inigagas ilang dugo, din ana sila makalahutay og trabaho. Sa may buhaton ninyong mga napildi? Ha? Pagpakamatay sad mo sa inyong mga leaders karon, be a good friend
to the winners. Muna, ang sao masad nimo, respect them, appreciate them, honor them, serve them. Kaya ito man ang gipili. Di ba? Kamu ba'y gapili na ako nga maanhi ko sa parokya? Kamu? Kisa may nagpili? See? Ginuugod taon Archbishop Palma nya si Archbishop Palma kuyog sa iyang konsultores sa personnel mao inipili na kung ibutang ko dinhi, pero sila nagampo sila. So ang hitabo, ang Ginoo gyud nagpili pinaagi ni Archbishop Palma, gibutang ko diri nya mutahod mo nako. Naamoy reason nga mutahod mo nako nga di man kamoy nagpili nako. Nga naman kay nipili man sad mo nga anhi mo dinhi mo simba aning parokyaha. Nya kining parokyaha under maning Bishop Palma, bisag kinsay ibutang dinhi inyo gyung tahoron, dili ninyo ikumparar ay mas maayo gitong sa una ay kaniwagin ni siya ayo. Ayaw ana. Kamo kusog ra ba sa kay mo kumparar og pari? Muna unfair ba yan namo? Sugdon ra ba niyo kumparar ang among mga naong sa ulang bati lagi ni sa naong. Mas cute tong sa una no siya mas cute. Ayaw mo ana. Unsa naman lay buhaton nyo? Accept. Nya humag accept, support. Ana. O nay nindot kayo? O nay gugma? Anha ta diha mo lambo og nisaad ra bang Ginoo pinaagis atong tubag sa salmo. Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hain ang lungsod sa Ginoo, wa dinis lungsod sa liluan. Tua sa langit. Kitang tanan nga motuman sa sugo sa Ginoo, tua na ta didtoy lingkuranan. Doon na tayo mga trono dito sa iyang lungsod. Katapusang lingi si mong tupad. Ing na ganahan kang doon na kay trono dito sa langit. Pangutan ako na. Ganahan ka? Nya, musanong gani siya, ing na dayon, pagpakamatay para nako. Di ba? Ana na siya? Nindot kayo na. Doon na din tayo trono. Muna si Matias, nagpakamatay para ni Kristo, para sa iyang mga kaaway. Maunang duna na siya trono dito sa langit. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nagpakamatay para sa ilang mga kaaway. Tuwa na sila trono dito. San Vicente Ferrer ug uban tanang mga santos nagantos ug naghalad silang kaugalingon para sa mga tao apil na sa mga kaaway. Tuwa na ron dito'y trono. So atong iampo nga atong kaigsuunan karon labi na in relation sa atong bag-ong piniliay nga nahitabo, makakat-on niining gugmang Dios nun ang paghigugma sa matag tao tungod kay sila pinili sa Dios, higala sa Dios o presensya sa Dios. Sa batanon pa ko kaayo mga 11 or 12 anyos nakasulod ko og usa ka organisasyon sa simbahan kaning Legion of Mary. Nga gikan atong mga idara hangtod gyud karon naagyod sa akong kinabuhi ang Legion of Mary nga mga prinsipyo. Gani usa na sa akong gipasanginlan nga nahimo kong pari kay naaktibo man kay ko sa Legion of Mary. Nahimo kong officers, nahimo kong Presidente Curias Guadalupe, hangtod nga pagsuod sa nakong seminaryo, spiritual director po ko sa daghan kay mga presidia, curie o hasta sa sinatos dinhi sa Cebu, mga 12 ko katuig na nahimong spiritual director hangtod nabalhin ko dinhi sa atong parokya. Ang akong ganahan kay diha inig opening aning meeting or prayer sa Legion of Mary ana dayong Ginoo sanay nga na
o marika o santos nga espiritu ug bag-ohon mo ang naong sayuta. Magsigi ko sa una gamay pa ko inig-ingon o marika o santos nga espiritu ya ang tubag og bag-ohon mo pag-usab ang naong sayuta. Mutan-aw din kus naong sa akong mga kauban og nabag-o ba? Kay mabag-o gani ilang naong naay nikunsad ang espiritu. Igtan-aw nako, wa man gyapon mga usab. Ang niabot nga kusmoron og naong, kusmod malang gyapon. Ana, masabot wa mosod ang espiritu sa Ginoo. Kamo karon inyong hunahuna mabag-o pa ng naong sa imong tupad. Ha? Di na? Sige ko no. Sultihi ko no siya. Ing na hinaot unta mabag-o pa ng imong naong. Sige na. Ako nang gihisgutan tungod kay sa atong ikaduhang pagbasa nindot kaayo ang gipadayag dinhi nga na ako noy bag-ong langit ug bag-ong yuta, nahanaw na ang daang langit ug daang yuta. Gibag-o na nya do na kunoy ang katungga lingkod sa trono adtong bag-ong syudad niingon kuno ako nang gibag-o ang tanan. So ang word nga gigamit gibag-o wa giilisan. Wa mingon nga giilisan ko na ang tanan. Kay kung ilisan ang tanan pasabot posible nga kita dinhi inigabot na to dito dili na kita dili na sa Padersiano inigabot dito atong bag-ong lugar. Kay niingon man si Jesus mag-andam ko og lugar para ninyo. Nya kun mingon siya ilisan ko ning tanan aw di mga usab dito gibag-o lang. Murag kung sasakyanan pa gi-overhaul or sa ato pang mga balay gi saman renovate. Pero maura ko na siyang balaya, wa ko na siya usba. Nya unsa may hinungdan nga mabag-o ang atong kinabuhi ug ang atong kahintang, ang makapabag-o gyud mao ang atong mga buhat. So kanang buhat makapabag-o gyud na. Pananglitan ang babae mukuyog sa lalaki. Nya magbuhat sila og buhat sa laki ug sa babae kanang buhatos minyo. Unsa may hitabo iniguli? Oh. Bag-o gina ilang naong. Ambot og monindot ba kay na duha man ni ka klase ang pagkabag-o na bag-o kay ninindot nasay nabag-o kay nabati. Anya og magtinukhanga ito sila unsa may mahitabo iniguli nya ulitaw pagdalaga. Unsa man sila naong? Oy, bati kay sila naong iniguli. Luya, minghoy, ana. Pero og kinasal sila, nang kasal ba niya wa gyoy hikapay kay giritin lagi ang akong pagka virgin nga babae, pagka virgin nga laki, nya humandayon nagminyo dayon. Pag humagkasal, naghanimon. Pag uli unsa magnaong? Ha? Awa mo kasuway na gidana. Murag naglisod na magumugtubag sa ato pa wa gid tingali mo'y nakita nga inana no. Kay karon nga buangon kay tanan wa pa gani kasal ga tinukhangay naman mo nang di na mo ka feel humas kasal unsay mahitabo mga bag-o ang naong oy. Oh, kanang kuan na kay sila kanang inspired kaayo, alive kay naong. Labi na gyud dangtag mga duha ka buwan, tulo ka buwan magsuka-suka na ang asawa, musamot yung kabag-o ang naong, yes, tanagitay, baby, ana, no? Pero tanawa tong managuyab, dangtag mga duha ka buwan, magsuka-suka, unsa may mahitabo now? Sigighilak, magsighilak. Ano man? Kay ang iyang kabaguhan, nangadto padong sa pagkabati. Nakaroon unsa may makapabag-o nato nga buhat. Depende sa sugo nga atong gi
Sunod, kung ang sugo gani sa atong lawas, the desire of the flesh, mo'y atong sundon, mga guba kita. Ang atong kabaguhan, mag-anam og kaguba, mag-anam og kabati. Pero kung ang ato ganing sundon, ang sugo sa Ginoo, mag-anam ginag kanindot. Natanawa, nung sa gingon ni Kristo diri, di na ko magdugay uban kaninyo. Nya human dayon, isumpay dayon siya. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mao man ning atong gospel, John chapter 13. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pero doon na siya gisumpay, maghatag ako kaninyong bag-ong sugo, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugma ay usab kamo. Kining gugma, sugo ni Ginoo, mao ni makapabag-o nato padung ngadto sa nindot. Gugma ba? Pero kadtong gugma nga gisugo ni Kristo, ayuhon gito nato gamit, dili nato sagulan og yawa-yawa. Kay kaning gugma god, di man ni siya mahimong tinuod nga gugma kung sagulan. Pareha gud anang puti kayo ang imong gigpalit nga pintal, kay imong ipintal sa imong bongbong, gusto ka nga mo puti, pero imo sang gibutangan og blue og yellow nga pintal, nya imo dayong gikutaw, puti pa na siya. Kay bawo mo dayon mo. O niya ron, og manag-uyab mo, na amoy gugma, nindot kay nastanan. Nya wa pa mo'y kasal, sige naman mong suroy-suroy dito, sige namang linayugay, kinuanay. Unsa mo na siya? Gugma pa na. Ha? Gugma pa? Kusga? Unsa naman na? Sa in English, dili na L-O-V-E, dili na love. Unsa naman na? L-U-S-T, lust, kaulag, lawas nung kahinam. Mo na inyong kuan, mo na gigamit. O nya ron inig kaminyo. Ni kaminyo na. Di naman maghinikapay. Naglagyo naman. Unsa naman sad na siya? Gugma pa na. Ha? Di naman magduog og higda. Unsa pa na? Gugma pa na sa banag asawa. Di na. L-U-S-T gyapon na. Gana, lawas nung kahinam. Nya kay nawa naman tong lawas nung kahinam, lagyo na kay luod na kay kagnaong na panagsaan na lang ni nato once a year. Kana lang panahosting anniversary, formality lang ba? Formality. Oy, dili. So ang gugma di ay magbase gyud sa sugo sa Ginoo. Nya unsaon man ta paghigugmaay, unsaon nato paghigugmaay, matud pa niya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Og mabag-o gyud ta. Basta mao na ni ang gugma nga atong gamiton. Muna sa unang pagbasa, sila si San Pablo, ilang gisunod ang sugo sa Ginoo, gugma sa pagsangyaw. Nya unsa may gisulti ni San Pablo, pagsangyaw nila, kinahanglan nga kita mag-antos pag-ayo, una pa kita makasulod sa langit. Sa ato pa di ay, ang gugma kamaog yung moantos. Mo kinaisakto. Sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ingna siya pa, ingna antoson tika. Sige na. Uy, lingian ang tupad ni mo ingna antoson tika. Tanawa kanang dili kantos, unsay maresulta? Magkagubot antos. Muna mangandoy bitaw ta nga dinhi sa atong Pilipinas unta karon, maghigugmaay na gyud unta ang mga kandidato kandidata sa eleksyon, pinaagi sa pagdinawatay nga mapaubsanon
sa resulta sa atong pagpiniliay. Maghigugmaay. Yes, dili sayon dawaton ang kapildihan, pero bulahan tong tinuod nga nahigugma kay malipayon siya nga mudawat sa kapildihan. Dili sad baya sayon dawaton ang kadaugan, kay doon naman kay na may gidatog nimo nga usa kadako kaing responsibilidad, pero bulahan tong mahigugmaong mudawat sa kadaugan kay di man tong magara-gara nya malipayon sa to sila. O, di ba? Mao na ni makapabag-o sa atong Pilipinas, sa atong nasod, basta mukuyog ang gugma. Dili lang ang abilidad, kung dili ang gugma. Dili lang ang bahandi or kwarta, kung dili ang gugma gyud sa matag Filipinos o Filipino nga nias atong nasod o kahatuas gawas nasod. Nduta, no? Kamong nangapildi, nahigugmamos ni daog. Gatipon man gyud din eh. Kamusang ni daog, nahigugmamos nangapildi. Oh, ana. Nindot kay na higugmaay. Dinhi bitaw sa atong simbahan. Sige ra gud, usbal ra gud ninyo glibot og tan-aw ang atong simbahan. Nganong nabag-o man ni siya. Wa na to giilisan. Nabag-o. Unsa man ning atong pagkabag-o, ni bati or ni nindot? Tungod ni sa naghigugmaay nga mga debutos, debutas sa San Vicente Ferrer og sa Mahal nga Birhen ug mga magtotoo sa Ginoo nga miila nga kita usa ka simbahan. Oh, kana bang palit-palit og slots ba? Mao man ay atong ekspresyon sa gugma. Ako nahigugma ko sa San Vicente Ferrer Parish. Nya, Lord, pinaagi aning akong pagpalit og slot, akong ipadayag nimo ang akong gugma. Nabitay ni palit karon nga last week ni palit siya. Karon na sad ni gahapon ni text na pud siya nako, Pader, nanasag ko'y gihulog. Nako pila man siya. Duha ra gud ka slot, Pader. Nya tong last week mga duha sad ka slot. Nako sa to pa upat na. Kada semana tagurha ka slots. Nako suninduta ka no ang tanang mga parishioners ba sa kuan ba sa parokya. Mupalit og tagurha ka slots kada semana. Dagdalia ka mahurot ani. Adi mo to. Usa lang ay lanang duha kay bugat sa kanang duha tag 1,000 biya ni atong dopes. Unya kuan lang kanang usa lang kada semana. Usa. Di man kay na bugat. Nya bungas imong gugma. Aron. Nya karon ako siyang ipangutana, anong paspas ba kay ni palit? Ingon din siya, ambot ba Pader nga lipay man jud kay kog makapalit ko. Ambot wa ba kato niya kawata gikan sa iyang bana baka or gikan siyang asawa basta lipay kuno kay siyang makapalit siya. Naku aw kanindot ana. Ngano man kay nitabang man ka pagbag-o sa lugar sa Ginoo. Sa lugar diin tigumon sa Ginoo ang iyang katawhan. Nitabang man ka makakita kag langit. Tinuod usana ka sakripisyo. Matod pa ni San Pablo, moagi gitag pag-antos og sakripisyo apan maura gid ni agianan para ta makaabot og langit kanang kalipayng tinud-anay. Namang mo share ka. Karon akong gi-announce ninyo nga paspasan na tog palit ning atong dopes kay makaabot lang tag 12,000 ka slots ato gyung tukoron ang atong kumbinto. Di ba magtukod bantag kumbinto dire? Nindot ba tanawon atong kumbinto? Nindot no. Nara na kana kanindot ana. Sus matukod lang nang naa. Moingon gyud ang Ginoo nato kanay katawhan makatukod gyud kumbinto mahimo na gyung nindot nga simbahan ba. Karon ang atong halin sa slots gahapon niabot na og sa atong dopes 4,495 slots. Pakpaka na to ang namalit. Nindot ana. Pero daghan pa kayo mo opportunities nga malipay. Napay 49,505 slots. Stan og mopalit tag slot kada semana kausa. Igsunod buwan ani. Wa na
or mga tunga-tunga tingis Hunyo, ana, tukod na ta diri sa atong kuan, bagong sugod na tagtukod, bagong kumbinto, nya dili ni makaguol, makalipay ni natong tanan. Gani, mapasa pa ni sa sunod nga generations. Kinirong atong gibuhat dinhi, nga na-expand na ning atong parkingan, na enhance ng atong simbahan, atong mga facilities, nanindot na, mapasa ni sa sunod nga generations. Ang atong natukod sa atong siging palit-palit og slots, kana rong Kapilinya, di Fatima, di na gid na mapapas og dali. Kung itugot Diyos Ginoo, mahimo na ginang icon, pilgrim center or site dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Cebu, para sa mahal nga Birhen sa Fatima dito sa San Remigio. Pagkanindot di ay maghigugma ta, pagkadaghan sa malipay, pagkadaghan sa mahimong balaan. Pero lagi, muagitas pag-antos. Antos sa pag-share sa imong bahandi. Antos sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya kung ato na nang sundon, mahitabo dayon ang atong gipangandoy sa salmo, atong tubag ni ingonta. Sa to, daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Karon bitaw magsigi kog tan-aw dinhi sa nahitabo sa atong parokya, less than 3 years pa man ko dinhi. Karon pa man kong August mo 3 years, makaana jud ko dalaygon jud kay ka Lord. Dalaygon kay ka nga mihikap sa mga kasing-kasing sa mga parokyano dinhi. Dalaygon sa kaayo ang mga parokyano nga nagpahikap sa ilang kasing-kasing sa Ginoo. So ang Ginoo mo'y pahikapa na inyong kasing-kasing, basig ang yawa mo'y muhikap diha, mga guba kita. Kung ang Ginoo gani mo'y muhikap sa tong kasing-kasing, mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi. Ang tubag ni Kristo sa pangutana ni Judas, iyang usas iyang mga apostoles, gipangutana siya, nganong kami ramay imong sultihan? Nganong dili na lang ninimo isulti ngadto sa tanang mga tao? Ang gisigig tubag ni Hesus mao nga, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Nakasabot ba mo nganong mao ni ang tubag ni Hesus? Wa man siya mo tubag, wa man ako ni gisulti sa tanan tungod kay ana. Wa, ang iyang gisigig sulti, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Gitubag ni Hesus ingon ani tungod kay dili kinahanglan nga isulti nato ang kamatuoran sa mga tao nga dili na motuo sa kamatuoran gikan kanato. Kana bang gitawag nato biased nga mga tao. Tanawa ra gud sa first reading, sila si San Pablo nagtudlo. Pero ang mga Hudiyo nga di gustong mutuo, apil ng dili mga Hudiyo, batuon na, sabot na noon nga, batuon si Pablo o si Bernabe nga, nagsulti man ta sila sa kamatuoran, tungod kay di man sila mutuo. Pero pag abot nila dito sa Listra, kay mituo man sila, ilang giisip si San Pablo o si Bernabe nga mga Diyos, kay nituo man. Kamo, mutuo ba mo sa sugo sa Ginoo? Nya, mutuman mo. Nawa na, hilom na. Ang nahigugma ra gyud mao'y sultihan sa Ginoo. Adto niya ipadayag ang tinuod nga kamatuoran sa nahigugma. Kay kani manggong nahigugma, dili ra ni mutuo, mutuman pagyud, magkuyog man ang duha. Tanawa na inigingon sa laki ngadto sa babae nga nahigugma niya, I love you very much, kuyog ta na. Nya, unsa may bation sa babae? Kung tinuod siyang nahigugma, mutuo siya nga ang laki nahigugma niya, nya mo sunod siya pulong sa laki. Maingon dayon ang babae, asaman kanus aman. Ana dayon. Nya maingon dayon ang laki, now na.
Text-text na sila. Now na, sibat na yung babae, mukuyog. Ngadto. Di mo toos mamagpapa, ang mamagpapa nga magtanaw sa ilang anak nga ang uyab barumbado kay tanan nya mo ingon ayaw intawon anak day kay mura ra jud kag naghikog anak. Di gyud maminaw nga naman nahigugma man. May magkamoy mo tipon, anak dayon. May magkamoy mo tipon. Sus magantos gyud ka anak. Inyo man sa siguroon ang tao judgmental ba yan ninyo iya ginang ipaglalaban, di ba? Mo bitaw na karon nasobraas gugma ang atong mga pipila ka mga supporters sa ilang mga kandidato, nag-away bisag humanang eleksyon. Kay ipaglalaban yun, kay nahigugma man. Usbon ako pagpangutana, nahigugma mo ni Kristo. Mutuo mo siyang pulong. Buhat mo. Unsa may pulong sa Ginoo karon? Pamalit mo slat. Usa na sa nga pulong sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Pasayloag kapituan kapito ang nagpanamas-tamas kanimo. Mutuman mo ana. Wala mutuman. Ana, ayaw na mo paningil anang mga utang. Ayaw mo pagsigig usab anang mga hinimos Ginoo. Puy ang kamatuoran. Ayaw na sigig usab ang color sa inyong buhok, ang pormas inyong kilay. Pero wa bitaw moingon anang Ginoo. Pero murag apil man siguro na ako ra man na. Ako ra na ba? Pero motuo biya sad ko nga kining akong gisulti, mao sa niyang gustos Ginoo. Nga naman, kay matud pa ni Kristo, kung nahigugma mo nako, motuo mo sa akong gisulti og magtuman. Nya kun inyo na ning buhaton, matud pa niya, ako og ang akong amahan mupuyo diha kaninyo. Ug ang Espiritu Santo magtudlo kaninyo kung unsay among ipasulti. Tanang mangutana ng uban, pader di ka ma-stress anang imong wali nga unsaon na pag-maintain nga ang standard ko no ba, ang quality sa wali ay kalagi ko no viral na ba inana nakuha man ko ma-stress kay ako raman ang pasagda ng Espiritu Santo nga mo'y musulti. Igo raman kong bukas akong bahala na siya nga mo'y musulti. Una usahay, naay masakitan, usahay sad, naasay malipay, di ba? Parihagon nila ni San Pablo o ni Bernabe, nila ni San Pedro, sige raman silang sulti, agi patay gyud sa kauyon. Nawta na katong akong pipila ka mga wali, naay ni comment, sa mga kapader, daghan bang comment nga negative, pero daghan sa gayong naingon nga, ganahan kay ko sa imong wali, pader. Muna ang pulong sa Ginoo sakit para sa mga dili muhigugma sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo makalipay, nindot kayo paminaon basta motuo ta sa Ginoo. Or mahigugma ta sa Ginoo. Ang tubag nato sa Salmo nung dumato, dili kanamo Ginoo dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Kani manggong nahigugma, dili gid nimo angkon nga ako mao'y sentro sa pagdaig, ako ang sentro sa imong pag-alagad or pag-ila. Kung dili, ang sentro mao ang atong gihigugma. Tanawan na ka ng mga ginikanan o magdaas ilang anak nga love kay nila. Kani bang bata nga kuguson ba? Di ba? Ang sentro sa pagdaig, katog yung bata. Ka-cute sa bata. O man maliwat sa mama. Nya, puno-punuan na lang sa uban. Liwat kay sa mama. Proud kay kas imong anak. Anak. Nindot kaayo nga ang Ginoo mo itong dadon, nga atong gihigugma, maoy atong himuon nga ipresentar nato katawhan nga mao ni ang atong Ginoo.
Mo na ako mo presentar jud ko ninyo dinhi nga kon mohigugma mos Ginoo nya maminaw mos akong gihangyo labi na aning pagpalit og slot, lipayon gid mos Ginoo. Dili ako'y mulipay ninyo. Tagaan gid mo abunda nga kaning grasya sa Ginoo. Dili ako'y muhatag. Ako ginang ipadayag kay mao ni ang atong Ginoo. Usa kini ka Ginoo nga dili gyud mohikaw og dili mahubsan sa grasya. Bulahan tong mohigugma sama ni San Pablo. Sa una biya si San Pablo wa beto mahigugmas Ginoo. Iya biya tong gipangpatay ang ni gukod si Ginoo. Pero sa dihang nahigugma siya, ang gahom sa Ginoo nga naa niya nahitabo didto atong bakol katubang di kalakaw. Di ba iyang giingnan? Sa to tindog. Nya, ni tindog. Oh, ni tindog, ni lukso pa, lakaw-lakaw. Ana. Asway ko nun ninyo gingon ang inyong anak kanang natuog ba? Anak ninyong tapulan kay tanan. Ina bangon. Mo bangon. Na mo hugot nung nagbukot sa habol. Tungod kay ang imong kasing-kasing o guna-muna basig wap apoy Ginoo ang nagpuyo diha ang imong garbo. Ikarong buanga ka sige la kag luko diha. Gabi na kay kamuli dinhi buanga ka magsikag ana ba. Bangon diha. Asa pa na umubangon na kusmo nang naong ato maglakaw. Dili maglakaw-lakaw, dili maglayat-layat sa kalipay ba. Nga naman tungod kay dili Ginoo ang imong napresentar niya kung dili ang imong personal tawhanon nga batasan. Muna atong ipangandoy nga ang ato unta rong nasod harian unta sa atong paghigugmas Ginoo, ang ato sa dinhing kinabuhi ni atas parokya, ni atas atong simbahan nga Katoliko, ato untang mapakita ngadto sa uban unsa ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Dili pagarbo nga unsa ta. Ako malipay gyud ko magtan-aw nga dunay daghan og nindot nga kausaban nga nabuhat nato dinhi sa atong parokya sama ning atong pagpanindot aning atong simbahan, pagpanindot diha sa atong nataran kana atong parkingan ug karon ang andoy na sadta nga mohimo tag nindot sad nga kumbento para sa atong puy-anan. Dili ni pagpagarbo kung dili aron magamit nato. Tanawa unsay nahitabo gihatag sa Ginoo. Bunga ni sa presensya sa Ginoo. Nalipay mo ani wa. Na nya musigi pa mo himog ingon ani. Na palit pagyapon mong slat. Magtanaw sa kos kanang mga ano ba nga itong gipanghibra, matong kapilinya, magtanaw ta ba nga mga tao, sige na diyog adto, daghan na kayong tao, magsigig adto, kay mura sa silang nakaadto og Portugal, mura sa silang nakaadto og Cuba de area, kamahal nga itong plite, ay padiha, kay madarag, habal-habal, abot dayon ta. Yang anong natukod mo na, tungod gihapon kay ang Ginoo mi hikap sa kasing-kasing sa mga tao nga nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Una, naot-unta nga padayonon ni nato kay nakasiguro gyud ko ang katapusang pagpakita sa Ginoo ug pagpuyo uban kanato didto gyud sa langit. Karon bitang buntag ni sakit magmaayo akong tiil, gibikugan ko ba? Na di naman ko hapit ka lihok sa akong tiil nga tuo. Ingon dayon ko mga alas 3 kadlaw. Ingon dayon ko, wa na. Mura bag alimungaw ba? Wa na. Paralyzed na ko. Nako, wa na. Di naman malihok. Sakit naman kayo. Nako, wa na. Paralyzed na ko. Ay, ko hala. Guula sa kag mo-paralyze ko, no? Niya akong lihok-lihok gamay. Mubikog man ako. Ladi naman tingali gini mo, naman tingali ni. Paralyzed naman tingali ko. Akong giyan akong kamot, alihok pa man. Kay gahon-ahon naman ko itong anhing akong amahan ba, Papa Sibero, na pagkabuntag na
di naman mulihok iyang nang anak ba di na stroke di ay di na malihok di nakakuha sa kutsa sa iyang plato ba makahig na niya iyang plato sa iyang tuong kamot siya ngano man ning kamutan di naman ka maong mukupot sa ning plato makahig niya ba wa taon kay bawong atake na di ay o to ganiha nya pag pangadji na nako murag ang gipahinomdom sa Ginoo nako ba gamay na lang baya kaayo ang panahon nga nahibili nimo. Ayan, pag tinarong na ha, nako, unahala na mga tiwasunon diya, Lord, kay kandaghan na sila, ako layo-layo pa sa di, oy, gamay na lang kayong panahon ang hibili nimo, muna pag tinarong na. Nindot sa nga reminder ba? Ayan, nako niya sa akong buhaton. Siya, basta pag tinarong lang, mura na. Asa na, gamita to the max. Awa mangilaing nasuod sa kong hunahuna. Baligya ginang slot. Kay basin o niya, wa na mo baligya ni ini, kunwa na ko. Di ba? Wala, kamo diya. Huwag mo kalit kung kamatay dire. Kuan lang, padayon mo baligya slot. Tiwasan ng, di apa may 49,455 pamaning nahibilin. Nga, ang atong halin kuan pa man gamay pa 4,545 na ang atong halin as of yesterday. Ato lang yan pong pakpakan ang namalitan eh. Salamat kayo. Basta ingon ba itong Ginoo gamay na lang kunong higayon na hibilin ako. Di ato na lang ning paspasan pero og di man gyud maabot padayon na lang yung baligya niya tukura lang sa to na mas labrad loloy tukura gyud ang kumbento diya na naman ay perspective good kuha na ani og mahalin ni tanan nyag mahaya na ko pananglitan ingna lang gyud nga di ni namo ilubong basta di ni mahurot tiwason ta gini aron nagabot ako sa langit ambot langit pasad ka ko og abot na kog langit makaingon jud ko Lord salamat natukod yun nabinlan yung arang-arang kumbento ang imong proyekto di San Vicente no indota ka na no ito nagkatawa ko ganiha ano mo sa to'y lamdag ambot Ginoo ba to'y gasulti yawa baka to'y gasulti noon gihadlok-hadlok lang ko ato ba pero mobaya na ang kamatuoran sa tong kinabuhi nga mukalit lang ta ug kawa dinis kalibutan pero dili unta tamawa sa atong pagkuyog sa Ginoo gugma gyud higugma kita niya magtuman kita sa tanan niyang sugo sa mas mahal nga birhen nga magsige ra gyud ingon matuman din hikanako sumala sa imong pulong ana no